Namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Of course, I'm taking care of the president. Linga ta ke linga na as you wish event owner loko nga Sgodas mngam kama ngitiva Sgodas I do commission na gagash. Yeah, so Sgodas hi luya nga endla event leri singa view mngam nga hleketa that event. Hey, linga vana swivulavulo blind. This event even a blind because if we asusa Mr. Post like I choose Ben Mayengani over Mr. Post. Man. So I cut the post guy his account. He looks scrolling. I don't cut the post at his account. You find a lang of post as you can see. Oranga Arela Mugana F. Macombandel. I go about Chaser Resumra Mina. Aka Ashtiva Gur. Very loco. Engari to come Ganaronen. Shitivo Aribi. As you can see. So this post to some people. This post got us before better than the president. And that's not the case, guys. It's not the case. Yes. Kumela makala yo kuna mundu anga a complain shona slish. Ngore kam ganolo nene ka video nga enda mshoni nawe. But angari better than the president I complain. An mshoni angari yon ako msekretary lo a complain. Angari yon better than the president I really show. Navite mashona kulela kutsala ku hlulani enokjawo ke yona I complain ishona. Yeah, so even if you get this post and if you can check out some various comments just to see kufamba yanisala and fika ngona triple M life ekomse kulolo ranga uvula ku kanto gagash no nyana a right loko avula and then Sgodas fed komse loko ku yini problem awusitivi ku no vula man so Sgodas kahle elukuzama ndlela ngikwathi kuba a block ku vanhu va switoko evulavuli man comment so which means obviously people are confused now matimba lana vona va kombisa ku mara beni shina the chance shame as you can see some confusion. Yeah, I also saw someone that very job if so I think it's penny pain la and then they like if they respond and I feel so you gomsha. I also saw someone call the answer the same post ngomba fast what one post namasiter but if you come so kumivula gomcha is Sgodas or yo with this then come back to posting wonder Inga andaka account ya Sgodas is a big fan of Mr. Post. So if you can tag that post na as you can see masho tag in so na ingana look at comments in terms of his side and people are confused here. So there na yona la itu nako kubulwa yana Ben Mayengani mankomayana ili matimba obviously ibone na halane maikomayana makali hili na khoni na yona confused not divine da. No, you're not confused. It looks like many people are confused about this matter. Navalo you're confused. So no vele no sure video you should fit ku inlewa kota ku va hi clarify swilo ku famba hi ku sala hina. Yeah, so there's his account. You're not Sgodas. There's account yena ku va hi build that up this matter. Yeah. So makali isukelela. As you can see, I got 21 November, ile post sungula. So loko mo inanga post linge hlaya hinkwayo obviously. If ke wona fika tsala Greater Giyani municipality va vule ka ready ku vona ava partner swa the event mara kali hi va lava. So iloko kombiseni ku ka event leyi ta ku ya Makhadzi municipality le Giyani yi partneri man kumanyana leswi nga kombiseni ka swona na ku xigandla lexi nga laha hi xa municipality ndzi nga xikombi ku mi nga ta tlhela mi ku hi ani komba nga xi bad na xi vona xin'wana xikombi na ku xa municipality ma swi vona na n'we kwara yeah then ka that line ho ni ta vekela swilo leswi a red mi ta swi vona if a tlhatsela ku hi ku Makhadzi i future lava ya va vo boha phondo vo tola pao va kote ku phadana na vona va yitwa layeni leyi hi ku Makhadzi u future lava vo boha phondo vo tola pao a boha phondo like anga close anga be hide up there at the ranks inga specify ku boha pond obviously pen because Ben pen n'wanuna va so hinkwavo va boha maphondo obviously so sweswo swi nga ta va swi kha swi make sense so munhu a boha phondo I pen loyi a nga ka n'wanuna hi yena anga duma anga henhla le ka swa ti-municipal na ka tiphati to karhi ya le anga ka yona as you can see. Oh, I hlayela that line ya I tlhela komisa ku se na vula ni swi twile no yena anga ala proposal ya mina na luya wa le swigobeni va ku hi hava mali as you can see
ya la ilo gomsen ku yona pa pen na lo ngwana I'm not sure who's that va fika va ala ku vona va Sgodas va kota ku ya le against stadium hi ku event leyi ya as you wish initially a yi fike ndlweli se va aleriwile man ku yi endla leyi hi timhaka ta mali ta hi khe swi vona kwala henhla so a heleni henhla. Yeah, so after that, fika hi vona a tlha posta ku loko spokesperson wa Greater Giyani Municipality a ti boha moyeni ku partnership a va ha endli se sweswi va swi endle njhani a swi na tirimanzi. Yeah, so this recording ko va munhu walowa wa spokesperson xa Giyani Greater Municipality a yi ngo to leha a ngo video loko hi swi eda a ni nga loko swi eda or yi pfula kunene a hi pfuleni hi tlanga hi twa ku ve te yini voxe until sweswi Khalanga i-partnerships a ngheni aka toho a ti nghenisi aka toho hi mhaka ku leti hi nga tshama hi nghena ka toho minkarhi leyi nga hundza a ti fambangi kahle nyika xikombiso ngopfungopfu eka ti-festival mhaka ku swi va swi khumba ti-festival swo tala swa kona loko a tirhisa xinawana lexiya xa ku hi ta teka 15% va ta hi nyika 15% a gate-ini loko va tirhise rivasi mara loko va heta va tsutsuma ku ri ku na rivala ku fayeteriwini ku onheteriwini se swi endle ku hi cinca hi vuyela ka timhaka ta tariff hi tlakula tariff ya hina hi veka laha hi nga ta ka hi nga vileli loko Khalanga a tina a fika a endla leswi a endlaka so ku sala ku onhakile. Yeah, so you've had tariff yakho leyi va yi vulaka hi leyi leyi nga hi posta Sgodas fika kombisa ku se ku buka stadium xa le Giyani 119,000 rand as you can see so leswi loko munhu a la ku buka leyi humesa this man a endla swa yena mara laha ka makhadzi ku na difference because a ni va partnerini loko va partnerini swa ku makhadzi wa pfumela ku ya le vanhu kumena a fika a endla event before a hakela which means va ta fika va kuma i share ya vona ka mathikithi after loko event yi humelerini mara Giyani na yona alright yeah so hi leyi post leyi a hi build up hi ta ka yona so loko ku ri munhu i sukela mhele hansi loko ha ku ta va confused about this matter yeah hi fika hi vona fika tsala ku u rhanga a rila Munghana Lonene FM makomba ndlela a ku a va chayi risimu ra mina a kha a swi twa ku vere loko u nga riti ka Munghana Lonene a swi tivi ku a ribi a rhamba na vanhu mara yena u kota ku pfalela van'wana of course ku pfala un'wana a ni lo kombisa ku wa va a leri vo Sgodas ku va le Giyani Stadium so munhu loyi a nga rila le i mamu pen mi nga ma ehleketa this video pen wa kha rila hi risimu lera my maiden speaker wa mina something like that i risimu leriya hi ro leri pen a nga ri lero so swilo leswi loko hi swi koneta it's very very clear ku vuriwa pen because hi yena ka municipality Benny Mayengani nga wule helo ka swo buka stadium as we know so this very very clear munhu loyi a vuriwaka la i pen ya a nga ku rhongwini so don't be confused about this matter ni yi ntlhatlheni swinene loko ku ri a mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe